He oi he mea whakarewa te hōtaka whakahau rangatahi a te Premier i te rānei ki Zeal i Waitākere. Me te aha kua tohua a tama Waipara, hei kaiako mō rātou. Mai te taira whiti ki te kura waiata mō Manhattan ki te Aporonui, he nui ngā koranga a tēnei toa waiata mō ngā rangatahi o Waitākere. Rangatahi who are connected to their whakapapa and their sense of who they are as Māori have an edge over anyone in the world. Nā te manatu whakahiato taiohi tēnei hōtaka i Wawataake. I te roanga o tēnei wiki, ka whakatīnanahia e rā wawata, kia ki te ai te pirimea rāua ko Paula Bennett i ngā hua i te paunga o tēnei wiki. This is really an opportunity for us to access what they are doing rather than to come in and show them what to do. Get some experience with people who do music. No ngā hua papuri maha i nei rangatahi, te nuinga he rangatahi Māori kua hoki mai ki te huarahi tika. Tātama Waipara ma te waiata pea rātau e mau ki taua huarahi. Lyric form and poetry or songwriting or dance or theatre, any of these expressive mediums are a way for young people to connect with their sense of self. Ka oti ana te hōtaka, ka hopu waiata te rōpu nei, ka tūtaki anō rātau ki ngā kai waiata Māori, kia tau tā rātau whai i ngā mahi waiata. The line between rangatahi and industry, I think, is an imaginary one. I think there are massive numbers of rangatahi who are beyond talented. It's such a silly word because the talent is innate. Hei tērā wiki kua hoki a tama ki ana mahi ake. Ka haerere raua ko Maisie Rika ki ngā tōpito katoa o Aotearoa Waiata ai. Raiha Johns, Te Karere.